ناجم سيد الذي بنعمته عما جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده جل شانه تمام حمد وعلى كل حال، ثم والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وآله وصحابته الغر الميامين. معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tubanje gushimira Imana isumba byose, dusaba Allah ko yatugororera ndetse kandi akaduha gusobanukirwa rino dini. Rasul sallallahu alayhi wa sallam Allah yamwigishije rino dini, wa'allamahu al-ahkama, amwigisha amategeko yaryo, amwigisha agatoya n'akanini mu byagaragaye muri iri dini. Akaba ari umurage twazunguye ku bamenyi kugira ngo twigishe ubumenyi bufite aho buturuka. Ni nayo mpamvu tumusabira amahoro n'imigisha igihe cyose, tunasabira nanone abasangirangendo bamufashije kugira ngo Islam ugere kure. Ndagira ngo mbere yuko dutangira tujye twicara twegeranye inshallah, abantu bajye bigira hano hino, abantu tubana cyane cyane abasaza bo nta kibazo nimba kwegama ari byo byiza, ariko babandi bagifite akagongo nta kibazo bakwigira hano hino, tukaba turi abantu bicaye begeranye. Niyo adabu y'ubumenyi, niko twigishijwe, niko natwe abamenyi bacu batwigishije. Ilmu yajibu alisuha ilayhi, ni byiza kwegera ubumenyi ukabutega amatwi neza, ntubwumve bucika inshallah. Uyu munsi turakomeza gusobanura igitabo Umdatul Ahkam cyanditswe na Abdul Ghani al-Maqdisi. Abdul Ghani al-Maqdisi ni ahadu al-muhaddithin, ni umwe mu bantu basobanuye hadithi ndetse banazandikaho. Yanditse ibitabo byinshi harimo n'iki gitabo. Akaba ari matini dusobanura irimo hadithi zitondetse mu buryo bw'imiryango ya fiqh nk'uko duhora tubisobanura. Ni ukuvuga uburyo yazitondetse nk'uko imiryango ya fiqh itondetse. Abamenyi ba fiqh mu buhanga bwabo nuko bagiye batondeka imiryango ya fiqh. Bawaba fihi al-abwab, hari imiryango bagiye batondekamo, imiryango bagiye batondekamo ya fiqh. Urugero nko guhera kuri tahara, ahantu hose uzajya kwiga, haba ku isi haba he, iyo ugiye kwiga fiqh bahera kuri tahara. Wakadhalika uyu mwanditsi w'iki gitabo nawe yahereye kuri tahara, ndetse abanditsi ba hadisi akenshi bazibanziriza hadithi zabo. Iriya hadithi yitwa innamal a'malu binniyat, iriya bayita nisfu ad-din, ni kimwe cya kabiri cy'idini, kubera yuko idini ryose kuva ku kijaridi kugera ku kindi ni idini ryubakiye ku mugambi. Wa ala qadri niyatikum turzaqun. Ibn al-Qayyim al-Jawzi yavuze ko umuntu Allah amuhemba bitewe n'uburemere bw'umugambi yagize. Iyo umugambi wawe uri hejuru, Allah nawe aguha biri hejuru. Iyo umugambi wawe uri hasi, Allah niko aguha. Asobanura aya ivuga ngo iya'lamillahu fi qulubikum khayra yutikum khayra. Allah iyo yamaje kubona ko mu mutima wanyu mugamije icyiza baha icyiza, byari bisobanuye yuko ala qadri niyyati al-insani yurzaq, yuko ku rwego niya yawe iriho ni narwo rwego Allah guheraho. Ni nayo mpamvu Allah tabaraka wa taala innahu yarzuqu ala qadri niyyati wal qulub, areba imitima y'abantu uburyo yasabye n'urwego ibada zabo ziriho akabaha. Birumvikana mu Islam. Ni nayo mpamvu mugomba kugira umugambi mwiza mu byo mukora byose. Nimba ari ugutanga umugambi ukaba uremereye, ari umugambi mwiza n'ibindi byose. Uyu munsi turasoma mu muryango wigisha uburyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajyaga asari. Tukaba turi busome hadithi ya 80. Ni ukuvuga igihe cyose twatangiriye gusobanura kino gitabo tugeze kuri hadithi ya 80. Ni hadithi yigisha byigiye imbere no mu buryo bwuzuye, ala sifatin kamila, mu buryo bwuzuye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yajyaga asarimu.
iyi riwaya cyangwa buno bwakirizi twabuzaniwe na ummul mu'minin na nyina w'abemera Aisha radhiyallahu anha, Imana imwishimire. Ndetse ubu bwakirizi buboneka kwa Imamu Muslim fi sahihi, mu gitabo cya Muslim cyitwa Sahih, niho ubu bwakirizi buboneka. Iyi hadithi rero turayisoma tugira tuti ni hadithi yaturutse kwa Aisha radhiyallahu anha qalat, Aisha ummul mu'minin, Imana imwishimire, yaragize ati kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaftatihu as-salata bitakbiri. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo yajyaga gusari yatangizaga isengesho ryayo atakbir. وقد ذكرت هنيهة تكبيرة الإحرام وقد قال جمهور العلماء abamenyi bane bemeranyije ko cyangwa batatu, al-Imam Malik wa Shafi wa kadhalika Abu Hanifa wa Ahmad, bemeranyije ko ariyo lafuz, ariryo jambo umuntu agomba kuvuga, ariryo jambo umuntu agomba kuvuga, ijambo Allahu Akbar. Nimba utangiye sala yawe Allahu Akbar, ugomba kuvuga takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni takbira iziririza ibitaba mu isala, nko kurya no kunywa no guseka no kwigira nabi cyangwa kwitwara nabi. Umuntu ashobora kwitwara amatari mu isala, ibikorwa byose bitari mu isala, iyo takbira irabiziririza. Ni takbira iziririza ibikorwa byose bitari hehe, bitari mu isala. Wa dhahaba ba'dhum, bamwe banavuze yuko ushobora kwivuga fi ma'nahu, ariko ntabwo biri sahih mu busobanuro bwayo. Umuntu akavuga ngo, aho kuvuga ngo Allahu Akbar akavuga Allahu Azam, Allahu Ajal, ariko ibyo ntabwo biri sahih. Ikiri sahih abamenyi benshi bemeranyijwe ni ukuvuga iryo jambo uko ryakabaye, utarikoreye ta'wil, utarivuze mu bisobanuro byaryo, ukavuga uti Allahu Akbar. Intumwa y'Imana Muhammad rero sallallahu alayhi wa sallam yatangizaga isengesho rye ijambo Allahu Akbar. Icyo ni icyambere. Iryo jambo rikaba ryitwa ngo iki? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ikindi yasomaga wa kana yaqra'u, kandi yakurikizagaho wal qira'ata alhamdulillahi rabbil alamin. Yanasomaga suratul Fatiha, nyuma yaho yasomaga suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Aishata naqalat bisifatihi alkamila fi salat. Aisha radhiyallahu anha yazanye uburyo yasaraga bwuzuye mu isala. Birumvikana kwa Islam, nyuma yo gusoma yo kuvuga takbiratul ihram yakurikizagaho suratu al-Fatiha wa fatihatul kitab. Iyo tuvuze fatihatul kitab abamenyi bayigiyeho impaka nyinshi. Wajaa fiha thalathatu aqwal, hajemo imvugo eshatu zamenyekanye. Abayisilamu nabo bazifate mu mutwe. Hajemo imvugo eshatu zamenyekanye. Imvugo ya mbere ni imvugo ya al-Imam Abu Hanifa. Icyo tugomba kumenya muri suratul Fatiha nuko ku muntu usara ari wenyine agomba kuyisoma sirran wa jahara. Yaba asari sara avuga gahoro agomba kuyisoma, yaba asari n'isari avuga cyane agomba kuyisoma cyane. Muri raka ebyiri za mbere zibanza, naho raka zindi zirenze kuri ebyiri ayisoma gahoro mu isara zivuga cyane. Naho raka ebyiri za mbere zibanza agomba gusoma suratul Fatiha, ndetse kandi akongeraho n'indi sura imworoheye. Wa minas sunna, no muri sunna nuko raka ya mbere iba ndende, iya kabiri kaba ntoya kuri yo. Birumvikana uwo ni umuntu usari wenyine, usari ku giti cye atari inyuma ya imam. Hanyuma hakaza umuntu alladhi yusalli khalfa al-imam, umuntu usarira inyuma ya imam. Uwo muntu usari inyuma ya imam
gusoma suratul Fatiha byajemo imvugo zingahe? Eshatu zamenyekanye. Ulama ulamsar, abamenyi batuye mu miji ya Kiislamu, izo mvugo bose barazimenye. Wasadaraha fi kutubihim, banazisohora mu bitabo byabo bya fiqh byamenyekanye. Iyo usomye ibitabo nk'igitabo cya al-Imam Ibn Qudama al-Mughni, izo mvugo zirimo, nubwo akora tarjih ya madhehebu ye. N'ibindi bitabo, imvugo ya mbere yamenyekanye ni imvugo bakuye kuri al-Imam Abu Hanifa wa talabatihi, ku banyeshuri ba Imam Abu Hanifa, ndetse nawe ubwe. Wa zakara, yavuze yuko gusoma suratul Fatiha nyuma ya imam mu masengesho avuga gahoro byo ni itegeko. Ariko inda Imam Abi Hanifa yavuze yuko yaba imam asarisha sala ivuga gahoro, yaba nasarisha sala ivuga cyane, ku muntu akwiye guceceka ntasome suratul Fatiha. Uwo ni Imam Abu Hanifa, ku muntu agomba guceceka ntasome suratu al-Fatiha. Wajaa bidalil, akaba yarazanye dalili, na dalili yongeyo yaramenyekane, anna man kana lahu imaman fa qira'atu al-imami qira'atuhu, ku muntu uzaba afite imam ari kumusarisha, igisomo cya imamu kizaba ari igisomo cye, bimana kizaba kimuhagirije. Wa fahma min hadha an-nas, asobanukirwa muri iyi hadithi yuko umuntu usari inyuma ya imamu nta kintu namba asoma. Waqad radda alayhi al-ulama, abamenyi bamukubise vita itari ntoya, bamubwira yuko iyo mvugo atari yo ni ya mbere. Wa amma thani, naho imvugo ya kabiri ni imvugo yavuye kwa al-Imam Malik ibn Anas, ndetse no mu banyeshuri be, nk'umunyeshuri witwa Muhammad ibn al-Qasim al-Masri, mu gitabo yanditse gitura umwarimu we cyitwa al-Mudawwana al-Imam Malik, yavuzemo ino mvugo. Warajahahu al-Imam Tabari fi kitabihi, na Imam Tabari wal Qurtubi bayigize ko ariyo mvugo nziza. Iyo ni imvugo ya kabiri, ikaba yitwa madhhabu tafsiri, ni imvugo ifite ubusobanuro bukurikira. Ubusobanuro bwa mbere ni uko umuntu usari inyuma ya imam avuga gahoro ategetswe gusoma suratul Fatiha, agomba kuyisoma la mahala. Naho umuntu usari inyuma ya imam wa huwa yajharu fi salatihi, ariko akaba ari gusoma avuga cyane, fa innahu yaskutu inda al-qira'a, agomba guceceka igihe asoma cyane, kereka muhaye umwanya wo gusoma suratul Fatiha. Kubera iki? Jaa bidalil, yazanye dalili ivuga ngo fa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qur'an ni soma, mujye muceceka muryumeho, mutega amatwi kugira ngo mugirirwe iki? Impuhwe. Wa dhakara wastanbata, avuga yuko iyi dalili isobanuye yuko gusarira inyuma ya imamu, iyo uramutse usomye nawe ari gusoma, uba urimo urabangamira iki? Uba urimo urabangamira Qur'an. Wajaa bil hadith, azana na hadithi twasomye ivuga yuko umuntu wasarishijwe na imamu, igisomo cye igihe asoma cyane kiba ari cyo gisomo kiba kimuhagirije. Birumvikana. Iyo mvugo rero dhahaba ba'd ulamai al-mu'asirin, bamwe mu bamenyi babayeho muri iki gihe, ka Imam Ibn Baz rahimahullah, ka Imam Ibn Baz rajahahu, yavuze ko ariyo mvugo ikwiye, kwigihe usari inyuma ya imam avuga cyane uceceka, kereka guhaye umwanya wo kugira gute? Wo gusoma. Birumvikana. Wa kadhalika, ndetse kandi na Imam al-Uthaymin nawe yavuze ko ariyo mvugo yagakwiye gukurikizwa mu gusoma suratul Fatiha. Wa kadhalika, na Sheikh wacu w'iyi minsi hafidhahullahu al-Fawzan nawe rajaha hadha al-qawl, iyi mvugo niyo yahaye umugisha. Wa amma al-qawl al-akhir, naho imvugo ya nyuma ni imvugo ya al-Imam Shafi'i wa kadhalika Ahmad bin Hanbal wa talabatuhuma, ni imvugo iboneka mu bitabo bya Imam Shafi kal ummi al-Imam Shafi, no mu bitabo by'abahanabila
iyo nayo ni imvugo ihari, ikabivuga ngo iki, anna man salla khalfa al-imami yasirru fima asarra wa yajharu fima ajhara, agomba gusoma igihe imam avuga cyane, yaba anavuga gahoro nabwo agasoma suratul Fatiha. Izo ni imvugo eshatu zaje, ariko imvugo twagize ko ariyo mvugo igomba gukurikizwa ni yande, ni ya Imam Malik ibn Anas, ni ugusoma suratul Fatiha inyuma ya imam igihe avuga gahoro, yaba avuga cyane ugaceceka kugira ngo udateza yegere mu isala, kereka guhaye umwanya wo kugira gute, wo kuyisoma. Iyo ngiyo ni hamish, ni kimwe mu bintu twakwiye gusobanura abayisilamu bakagisobanukirwa neza. Faqalat Aisha yavuze ko kana alayhi salatu wassalam yaftatihu salatahu bitakbiri wa yaqra'u surat al-Fatiha alhamdulillah rabbil alamin, yatangizaga takbiratul ihram akabona gusoma suratul Fatiha. Icyo ni icyambere. Wa kana idha raka'a, ngiyo yajyaga kuri ruku, lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu walakin bayna dhalik, iyo yajyaga kuri ruku ntago yazamuraga umutwe cyane, nta nubwo yawubikaga cyane, yabaga arimo hagati na hagati. Ni ukuvuga kujya kuri ruku ntago ari byiza kugira umutwe cyane gutya, sawa, nta nubwo ari byiza kuzamura cyane. Ugomba kuba umugongo wawe uringaniye neza n'igihanga cyawe bigiye gutya neza, ari ibintu biringaniye, utagiye hejuru utanagiye hasi, bikaba biri hagati na hagati, birumvikana ko Islam. Wakadhalika wayadaka, ibiganza byawe bikaba bifashe hehe, bikaba bifashe ku mavi yawe. Ibyo biganza, intoki zigomba kuba zitatanye ariko zireba qibla. Reka tubikore. Ni ukuvuga iyo ugiye ruku, Allahu akbar, ugomba kujya ruku gutya, ibi birenge nabyo bigomba kuba bireba qibla. Hari abantu basara ibirenge bitareba qibla, ibirenge bigomba kuba bireba qibla, ndetse kandi izi ntoki iyo zigiye ku mavi yawe zigomba kuba zitatanye, ndetse kandi ugahagarara neza ku buryo wumva ko uhagaze neza, umutwe wawe utagiye hejuru gutya, abantu basari gutya, cyangwa ngo ugiye hasi gutya, sawa. Ugomba kuba uri hagati na hagati, uri stable, uri bayna dhalik, uri hagati na hagati. Birumvikana? Icyo ngicyo kigomba kumvikana gutyo inshallah. Ikindi nuko kana sahabatu ridwanullahi alayhim, abasangira ngendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bajyaga bakora neza ruku yabo, ngo ku buryo yajyaga kuri ruku ukaba wazana inyoni ugaterekaho, ngo kandi yahamaraga umwanya, ngo ku buryo abantu bagiraga ngo rwose yabaye nk'irobo, ku buryo inyoni ishobora kugira ngo icyo kintu kinyeganyega ikaza igahagararaho. Ni byiza kujya ruku ugahagarara neza witonze, wata'tadilu fihi, ukagorora umugongo wawe, ndetse kandi ukagira khushu no gutekana, ukamara akanya gahagije ariko katarengereye, kugira ngo utagira wasiwasi mu isala. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabwo yajyaga azamura umutwe igihe yajyaga ruku, nta nubwo yawubikaga cyane, yabaga ari hagati na hagati. Icyo ni ikindi. Aisha yakomeje avuga ngo wa kana idha rafa'a, iyo yazamukaga avuye ruku, idha rafa'a ra'sahu, azamuye umutwe we avuye ruku, min ar-ruku'i lam yasjudu hatta yastawiya qa'ima, ngo ntago yajyaga sujudu atabanje guhagarara yeriye. Wa hadha yusamma al-i'tidalu fi as-salah, iyo yavaga ruku'u ye azamutse, sami Allahu liman hamida, ntago yahitaga ajya he sujudu, yarabanzaga agahagarara agahagarara neza, akema gatuza. Wajaa fi khilaf, hajemo impaka twakwita impaka ndende, ndetse abamenyi bamwe bazivuzeho cyane. Ese iyo umuntu avuye kuri ruku amaboko yasubiza hahandi yari yayashyize, cyangwa arayihorera? Hali huwa yadau yadahu ala makanihi au yastarisuhuma, ese arayarekura cyangwa se agira gute ayasubiza hahandi?
abamenyi bagiye impaka zitari nkeya. Warajaha al-Imam Shafi'i, Imam Shafi'i abanyeshuri be n'abantu bakurikiye mazhebu ye, bamwe mu banyeshuri uwitwa al-Imam Shirazi yanditse igitabo cyitwa At-Tanbih, cyitwa ngo iki? At-Tanbih fi fiqh Shafi'i. Yavuze yuko iyo umuntu avuye ruku'u innahu yastarsil yadayhi, amaboko ye arayarekura, akayarekura ntayasubize hahandi, icyo ni icyambere. Wasani, icya kabiri, al-Imam Nawawi nawe yanditse igitabo akita Tashihu Tanbih, akosora ikindi cyanditswe mbere, ariko nawe ntaho yataniye nawe yavuze yuko amaboko yagira gute? Uyarekura. Wa dhahaba ba'dhum, abandi banavuze yuko yasubiza hahandi, ariko icyiza mbona ni ukuyarekura gute? Ni ukuyarekura. Birumvikana bavana wa Islam. Wakadhalika, ikindi twavuga ni ugushyira amaboko hano tugomba kuyashyira. Hali yudaw ala al-sadri, ese amaboko ashyirwa ku gituza cyangwa amaboko ashyirwa hehe? Kunda, cyangwa ashyirwa hehe? Cyangwa barayarekura? Wajaa fi khilaf, naho harimo impaka, ariko dhahaba ulamau al-hadith, abamenyi ba hadith bavuze yuko amaboko banagomba kuyashyira maduna sadr. Umuntu agomba gushyira amaboko maduna sadr, gutya, ntayashyire mu gituza. Impamvu atayashyira mu gituza nuko hadithi zajemo al-munkar, wa dhukira anna al-hadith, ko hadithi zajemo ankarahu al-ulama wa akrahahu, zaje ari munkar, ntabwo ari hadithi zizewe. Hadithi zizewe nuko amaboko ashyirwa maduna sadr, ntabwo ashyirwa ku gituza, ashyirwa ahandi hatari ku gituza. Ni hehe? Ni hano, sawa? Abandi bavuga yuko ashyirwa ma tahta surra wa huwa al-asah, ko ikiza kurusha ibindi ari ukuyashyira munsi y'umukondo, munsi y'umukondo, ko aribyo biri sahihi cyane. Birumvikana? Icyo nacyo ubwo turagisoje. Hanyuma dukomeze inshallah. Yakomeje Aisha radhiyallahu anha avuga yuko wakana idha rafa rasahu, iyo yavanaga umutwe azamutse avuye kuri ruku, lam yasjud hatta yastawiya qaima, ntabwo yajyaga sujuda atabanje guhagarara ngo yeme akanya. Birumvikana? Turaza kubona n'ibyo yavugaga. Icyo ni ikindi. Wakana idha rafa ra'sahu min as-sajda, niyo yajyaga sujudu akavayo, akagira gute? Akavayo, lam yasjudu hatta yastawiya qaida, niyo yavaga kuri sujudu ntago yigeraga asubirayo atabanje kwicara ngo atekane bayina sajdatayn, hagati ya sujudu zombi yarabanzaga akicara agatekana. Bimana ntago yasaraga ahubagurika, yasaraga yitonze, no muri sujudu yavayo akabanza agatuza. Hari azikari bavugamo tuzaziga, sibyo inshallah. Ikindi, wakana yaqul fi kulli rak'atayn at-tahiyya, ngo kandi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri buri raka ebyiri yasomaga tahiyat. Yasomaga iki? At-tahiyat. Wat-tahiyatu abayisilamu barayizi. Wakana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna, ngo kandi yajyaga arambika ikirenge cye cy'ibumoso agahagarika icy'iburyo. Ubwo ni gutya yabigenzaga gutya, murabibona. Abandi baravuga ngo ala atrafi asabi qadamayhi, ni ukuvuga yahagarikaga amano abiri cyangwa ino rimwe akicara gutya. Birumvikana? Waqajaa fihi, hajemo nanone aqwal, imvugo eshatu ariko zigendeye kuri hadithi ebyiri. Hajemo imvugo zingahe? Eshatu ariko zigendeye kuri hadithi ebyiri. Hadithi ya mbere ni hadithi yavuye ku musangirangendo cyangwa se umwe mu basangiro witwaga Wa'il ibn Hujr, yavuze ko intumwa y'Imana yajyaga yicara ishinze ikirenge cyayo cy'iburyo, hanyuma ikarambura cyangwa ikicara ku cy'ibumoso. Iyo ni ya mbere. Imvugo ya kabiri yaje iturutse kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma,
Imana imwishimire we na se, yavuze yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajyaga ishinga ikirenge cyayo cy'iburyo, hanyuma ikicara ala maqadihi, hanyuma ikicaza aya al-maqadi ni hano, ikibuno cyayo ikakicaza hasi. Naho iya mbere avugaga ko yacicazagaho ikirenge nicyo yicaye. Ni ukuvuga bimeze bitya, reka tubikore. Hadithi ya mbere isobanuye gutya, sawa? Ni bya bindi twabonye bwa mbere, yicaraga hehe? Ikibuno cyayo cyicazaga ku kirenge, birumvikana. Iyi ni hadithi ya mbere. Ushobora gushyiraho tuno tubiri cyangwa kamwe, ariko ibyiza ni tubiri kugira ngo utavunika, sawa? Kuko yavuze atraf asabi qadamayka, ugomba kwicaza amano ku mpera z'amano, abashije kujya ku musari niyo ushyiraho, birumvikana. Atrafu qadamayka ni impera z'amano, abashije rero kujya ku musari niyo ushyiraho, birumvikana, kugira ngo wicare utuze mu isala, kuko bisaba igihe kugira ngo ubimenyere, birumvikana. Naho hadithi ya kabiri ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab yo isobanuye gutya, nuko yicaraga ala maqadihi, yicaraga ku kibuno cye, nicyo yicazaga hasi, birumvikana, sawa sawa. Wa dhahaba al-Imam Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa yahisemo ino nyicaro, birumvikana. Wa Imam Malik ahitamo iriya ya mbere, birumvikana. Wa dhahaba al-Imam Shafi'i rahimahullah ila jamu bayna al-madhhabayn, Imam Shafi'i yafashe madhhabu zombi arazihuza, azana iriya mvugo ya mbere imeze gutya, iriya nyicaro ya gutya bayita jalisatu tashahud, ahitamo ko izajya ijya kuri tashahud, kuri iriya raka ya kabiri, iriya ya nyuma ayishyira kuri raka ya nyuma, birumvikana. Ibyo ngibyo abayisilamu nabyo bagomba kubimenya inshallah. Hanyuma turakomeje, twari tugeze aho tuvuga ko wakana yaqulu fi kulli rak'atayn tahiyya, ngo kandi muri buri raka ebyiri yavugaga iki? Tahiyat. Ngo kandi wakana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu madha rijlahu al-yumna, yashingaga ikirenge cy'iburyo ku mano ye, hanyuma akarambura akicara ku cy'ibumoso. Icyo ngicyo cyumvikanye. Hanyuma ikindi, wakana yanha an uqbati shaytan, kandi yabuzaga abantu kwicara inyicaro ya shaytani. Iyo nyicaro ni iyihe? Tugiye kuyireba. Wa dhakara ulama al-muhaddithin, abamenyi bayisobanura bavuze yuko bi an yalsiqa al-musalli ilyatayhi, sawa? Ngo nukuba umuntu yafatanya ilyatayn, iliya ni hano hagafatana na hano, turaza kubibona, sawa? Nugufatanya ilyatayni bil ardi, hanyuma ilyatayni akazifatanya zikakura no ku butaka. Wa yansibu saqayhi, imirundi ikazamuka, cyangwa rukubatayi. Wa yadahu yadayhi ala al-ard, bisobanuye gutya kugira ngo tudatinda. Ni umuntu wicara gutya na gutya. Hari abantu babinjiye dini wenda babikora gutya baba batabizi, sawa? Kwicara gutya intumwa y'Imana yarabibujije, cyane cyane bikorwa n'abinjira dini bataramenya kwicara, bakajya bicara gutya, birumvikana. Iyi nyicaro intumwa y'Imana yarayibujije. Wa yadahu yadayhi ala al-ard, hakaza, birumvikana. Ilyatayni yattahid ala saqayn, hano muri izi ntege na hano bigahura, hanyuma agashyira hano. Hari abantu bicara gutya, ibyo nibyo intumwa y'Imana yabujije. Nkeka nta muyisilamu umenyereye mu idini ubikora. Yes. Hanyuma intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabuzaga inyicaro ya shaytan. Wa yanha yaftarisha ar-rajulu zira'ayhi iftirash as-sab'i, bimana muri sujud yanabujije abantu kujya bajya muri sujudu nk'uko asabu ivugwa hano ni imbwa, nk'uko imbwa ikunda kubigenza iyo indal iqa'i, iyo yaciye bugufi. Nabyo reka tubikore. Ni umuntu ugiye sujudu akabigenza gutya, ntago bahari, ibi ntago byemewe. Akrahahu ulama gutya,
sawa kugira ngo mwabibonye ibyo byose tugenda tubyigisha abayisilamu kugira ngo bamenye ko bamenye babyinubiye babikuye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakadhalika wakana yakhtimu as-salata bitaslimi ngo kandi yasozaga isengesho rye bitaslim atoye salamu salamu yaje mu mvugo nyinshi wasanaqtasiru turaza kuvuga eshatu zonyine iya mbere nuko salamu zishobora kuba eshatu zishobora kuba zingahe salamu lil-imam au taslimu lil-imam wa lil-yusra wal-yumna taslimu ya imamu salamu alaykum wa rahmatullah nyuma ugatora y'uburyo salamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ibyo ni mu byumva ntimugatangare iyo ni imvugo ya mbere imvugo ya kabiri anna taslima taslimatani ko salamu bundi ari zingahe ari ebyiri iya mbere y'uburyo n'indi y'ibumoso wa dhahaba ba'dhum abandi bavuze ko salamu ari imwe kuko iyi tegeko ni imwe birumvikana wa nurajihu hasaba al-madhahib tugendeye kuri sahihi nuko salamu ari zingahe ari ebyiri abyumvishe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatoraga salamu ebyiri niyo yasoreshaga isala iyi hadith iboneka mu gitabo cya Imam Muslim fi sahihi wa amma al-bayan wal-mustalahi nuko ijambo yanhani ukbati shaytan twabisobanuye wa amma iftirashu sab'i nabyo twabisobanuye wa kulluha izi nyicaro impamvu intumwa y'Imana yazibujije nuko ari inyicaro allati tukhalifu hayat al-khushu zinyuranya no kwibombarika mu isala iyo umuntu yicaye nka kuri twari twicaye ntago abatuje ntago abatekanye aba yicaye nabi adatekanye aba yumva adatuje muri we wal muradu fi salah huwa al-waqar wal khushu ikigamije mu isala ntago ari gukora siporo oya ikigamije mu isala ni ugutuza no gutekana no kuzuza inkingi wa itimamu al-arkani no kuzuza inkingi wal khushu'i no kwibombarika bihagije wal adhkari no gusoma adhkari nkuko zaje mu isala wa aqalluhu inkeya muri yo ikaba inshuro imwe wa qadru al-adhkari qadru khushu'ika adhkari ukora mu isala nizo zigaragaza khushu' kwibombarika kwawe wa zakarna twababwiye mu nyungu twatanze hano anna ibn al-qayyim al-jawzi ko ibn al-qayyim al-jawziya yavuze yuko ibintu bitandatu twarabivuze hano ibintu bitandatu iyo umuntu abikoze ni min alamati nifaq fi salat byerekana nifaq mu isala wa qala fihi yavuzemo ibi bikurikira alika qillatu dhikri fiha ndetse kandi yakorana adhkari zikaba ari nkeya wa takhallufu an jama'atiha aw an jama'atiha n'umuntu urasarira aho akorera cyangwa mu rugo utitabira imbaga ibyo twarabiganiye inshallah hanyuma izo nyicaro twavuze zidasobanutse intumwa y'Imana yabujije ni inyicaro zinyuranye no kwibombarika no gutuza mu isala wa fihi bayanu harimo n'ikindi wa huwa ta'kidu qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli ibyo bishimangira imvugo y'intumwa y'Imana ivuga ngo ni musari uko mwabonye nsari mwe ntabwo mwabibonye ariko tugomba kubibereka dukoreshe zino hadith naho hadith ya 81 ni hadith ishimangira bitumaje kuvuga yaturutse kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Imana imwishimire we nase anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kintumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi ngo yajyaga azamura intoki ze cyangwa ibiganza bye akabiringaniza n'intugu ze birumvikana wafassara ulama ul hadith abamenyi ba hadith bavuze ko bisobanuye kuringaniza impera z'intoki n'udusengero twazo tukaringanira n'urutugu ubwo ni gutya Allahu akbar bikaringanira n'urutugu ukabona ko biringaniye ukagerageza bikaringaniye ntago ari gutya hari umuntu usari gutya ubu muri ivuna ni ukuzamura intoki zikaringanira n'urutugu sibyo iyo ni imvugo ya mbere turabona n'ibindi sawa hanyuma
intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo yajyaga azamura amaboko ye hazwa mankibaihi, intoki zikaringanira n'urutugu, cyangwa hazwa mankibaihi, amaboko akaringanira n'ino. Wa idha iftataha as-salata iziftataha au idha iftataha as-sala, yo yabaga atoye takbira ya mbere agiye gusara, turaza kubona ibindi birenga. Wa idha kabbara liruku'i, agiye na hehe, agiye na ruku, agiye ruku nabwo yazamuraga iki, yazamuraga gutyo, yabigenzaga gutyo. Ikindi tugomba kumenya nuko kuzamura amaboko ugiye ruku ni sunna, ntabwo ari wajibu, ntabwo ari wajibu, ni sunna, ntabwo ari wajibu. Sawa sawa, birumvikana. Buriya muri kuri kuzamura amaboko harimo iby'itegeko n'iby'umugereka. Sawa sawa, turaza kubibona. Ndetse ngo yanazamuraga amaboko iyo yabaga agiye hehe, agiye kuri ruku, avuza Allahu akbar, amanutse agiye hehe, agiye kuri ruku, nabwo yabigenzaga kuri. Wa idha rafa ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma, sawa, wa rafa'ahuma kadhalika, ngo niyo yavaga ruku niko yabigenzaga, nabwo yazamuraga amaboko akaringanira n'iki, n'intugu ze. Sawa sawa. Wakadhali waqala, akavuga ngo sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, birumvikana. Akavuga ngo sami Allahu liman hamida. Wa min as-sunnah nuko imamu yavuze sami Allahu liman hamida, maamuma avuga rabbana wa lakal hamd. Bisobanuye iki? Allah yumvishe umukuza n'umusingiza, sawa, nawe ukavuga uti rabbana, nyagasani wacu, lakal hamd, ukwiye gusingizwa no gukuzwa. Sawa sawa. Imamu nibyo avuga, wowe ugasubiramo ibyo ngibyo, birumvikana. Hanyuma mukurikire, wa kana la yaf'alu dhalika fi sujud, ariko iyo yamanukaga agiye kuri sujud, iyo yamanukaga agiye hehe, kuri sujud, ntabwo yazamuraga amaboko, ntabwo yazamuraga iki, amaboko. Sawa sawa, ntabwo yazamuraga amaboko. Wa fil hadith, ntabwo yazamuraga amaboko. Mbere yuko dusoma ibikurikiye, nuko ulama ul hadith au madhhab ahlul hadith, abamenyi ba hadithi bajyaga bazamura amaboko bagiye sujudu, warafa'u minhu, banava sujudu bakabigenza batyo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari itegeko, nibo babikoraga bagendeye kuri dalili zabo, birumvikana. Ariko yajyaga sujudu ntabwo yazamuraga amaboko. Muri iyi hadithi hagaragaramo iki, bayanu, hagaragaramo mawadi'u raf'ihi sallallahu alaihi wasallam yadayhi fi salat, ahantu intumwa y'Imana yazamuriraga amaboko naho atayazamuraga. Ni hehe? Tubonye ko ari hangahe, ari hatatu. Inda takbiratul ihram, niye yabaga gitangira isala yazamuraga iki, amaboko. Wa inda ruku'ihi wa inda raf'ihi, no kujya ruku no kuva ngo nahantu hangahe, kujya ruku, takbiratul ihram, kujya ruku no kuva. Ibindi bitari ibyo nta birimo, mwabyumvishe, icyo nacyo murakimenye. Hanyuma twakomeje, wal halatul ula inda iftitahihi wa fi takbiratul ihram, ahambere ni igihe atoye takbiratul ihram, okay. Wa thanihi, ahakabiri inda ruku'ihi, agiye kuri hehe, kuri ruku. Wa thalitha inda raf'ihi min ar-ruku', aha gatatu ni yavuye hehe, avuye kuri ruku. Sawa sawa. Hanyuma wa amma kalimatu hazwa mankibaihi, naho ijambo hazwa mankibaihi bisobanuye kuzamura amaboko muri takbiratul ihram cyangwa muri ruku cyangwa kuvayo, bimuhazati wa musawati al-katifayn, aringaniye n'intugu. Sawa, kwa kundi nabiberetse. Sawa, aringaniye n'intugu. Iyo ni imvugo ya mbere. Wathani, imvugo ya kabiri, au an tuhadhiya atrafa asabi'ihi a'la au a'la udhnayhi, cyangwa intoki ze zigasumba gato amatwi ye. Sawa, gutya nabyo biremewe. Intoki ze zigasumba amatwi ye, zikajya a'la udhnayhi, zikajya hejuru y'amatwi ye. Ntabwo ari gutya, hari abantu bagira gutya, birahagije kugira gutya cyangwa gutya. Sawa, izi ntoki zigasumba gato amatwi, a'la udhnayhi, hejuru y'amatwi ye kidogo, nabyo biremewe. Hanyuma
ibyo byarangiye. Naho hadithi ya 80 na kangahe na kabiri ni hadithi yaturutse kwa Abdullah ibn Abbas imana mwishimirewe nase qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intumwa y'Imana yaragize iti umirtu an asjuda ala sab'ati azumi, nategetswe gusujudu ku bihimba birindwi. Ku bihimba bingahe? Birindwi. Nategetswe gusujudu ku bihimba birindwi. Mukurikire. Ala aljabhati, ku gahanga. Wa ashara biyadihi la unfihi, ngo atunga agatoki ku zuru rye. Mushiran ila anna al-unfa min al-wajh au min al-jabha, ngo yatunza agatoki izuru rye ashaka kwerekana ko izuru rigendanye n'agahanga. Ahambere muri ibyo bice birindwi harimo agahanga kagendana n'iki? N'izuru. Iyo umuntu ari gusari ni ngombwa izuru rikore hasi. Ikindi, iyo ugiye sujudu izi ntoki zigomba kwegerana, zigomba kuba ziri mutadamina ila al-qibla, zigomba kuba zegeranye zireba hehe? Zireba qibla. Mwabibonye gutya, kandi zikaba ziringaniye n'umutwe ukuntu, sawa? Zikaba zireba qibla kandi zegeranye, zidatatanye. Birumvikana? Iri zuru rigomba naryo gukora hasi. Fa al-unfu min al-jabha, iri zuru ni kimwe n'agahanga. Birumvikana? Hanyuma iyo yajyaga sujudu yerekanaga ko n'izuru rigomba gukora hasi. Naam. Wa ashara biyadihi wal yadaini war rukbatayn wa atrafa qadamayhi. Ubwo tumaje kubona iki? Agahanga n'izuru ni kimwe, sawa? N'ibiganza bibiri ni bingahe? Ni bitatu. N'izi ntuza ebyiri ni bingahe? 5. Wa atrafa qadamayhi karindwi. Sawa. Ubwo ni gutya. Sinzi niba mubibona gutya. Biragaragara? Hanyuma waqajaa fihi aqwalul ulama, hajemo n'izindi mvugo z'abamenyi. Iyo turi kwigisha fiqh ibyo bintu tugomba kubyigisha. Imvugo z'abamenyi zindi zajemo waqtalafu, bagize impaka nyinshi. Impaka yindi yajemo, ese umuntu yagiye sujudu, yamanutse agiye sujudu, maza yabda'u bihi, abanza iki? Hal huwa yabda'u biyadayhi au birukbatayhi, abanza amaboko ye cyangwa abanza gupiga amagoti? Wajaa fi hadith, hajemo hadithi ifite imvugo mallahu bihi alim, sawa? Ariko ebyiri muri zo ahagiwe impaka ni muri matini ya hadith, mu mutima wa hadith, sawa? Qala sallallahu alayhi wasallam wa idha sajada ahadukum fala yabruku kama yabruku al-ba'ir, sawa? Kugeza aho nta kibazo gihari. Umuntu naramuka agiye sujudu ntakakore buruku al-ba'ir, ntakagende nk'uko ingamiya igenda. Wa kayfa yabruku al-ba'ir, ni gute ingamiya igenda igiye kwicara? Ibigenze ite? Ibanza amaboko. Ubundi ariya niyo maboko, twe tubibona ko ibanje iki? Amaboko. Ahantu rero impaka zaziye ni uburyo abarabu basobanukiwe hadith. Fa'indahum, muri bo basobanura yuko amaboko y'ingamiya cyangwa y'itungo rigendera ala arba'i, rigenda ku bintu bine, basobanuye yuko inda min al-arab, abarabu basobanukiwe hadith ko zaje mu cyaro cyabo, bavuze yuko amaboko y'ingamiya iwabo niyo bita amavi. Niyo bita iki? Amavi. Impaka naho zahereye ko iwabo amaboko y'ingamiya bayita iki? Bayita amavi. Faqala rawi al-hadith, ni nayo mpamvu wakiriye hadithi yavuze ngo faliyadha yadayhi qabla rukbatayhi, ajya abanza amaboko ye mbere y'amagoti, mbere y'amavi. Wa hadha fihi mukhalafa, ariko harimo mukhalafa ariko ifite muwafaqa fi mana al-arab indahum, harimo kunyuranya ariko guhuye n'igisobanuro cy'abarabu buryo bafata amaboko y'ingamiya. Wala sahih inshallah, icyo ni nacyo kiri sahihi inshallah, no kubanza amaboko. Ariko n'uwabanza amaguru nta kibazo. Ushobora gufata madhhabul jamu au madhhabut tarjih, ushobora kubigenderaho byombi cyangwa ugafatamo kimwe,
sawa, cyangwa ukajya ubikora rimwe ubundi ugakora ibindi, byose biremewe, ariko amaboko niyo meza, sawa sawa. Hanyuma twakomeje bavana wa Islam, intumwa y'Imana yavuze yuko umuntu asujudu ku bice 7. Icya mbere twabonye ni agahanga karimo izuru, icya kabiri ni ibiganza bibiri bireba kibula byegeranye, icya gatatu ni iki, n'icya kane ni amagoti yombi, icya gatanu ni atrafu qadamayn, n'amano n'impera z'amano y'ibirenge, sawa sawa, cyangwa udusengero tw'amano y'ibirenge. Wa iyi hadith iboneka mu bashekhe bombi Imam al-Bukhari na Muslim. Ijambo a'azumi bisobanura ubwinshi bwa azama, n'ubwinshi bwa azama biba bisobanuye izamul jism, ibihimba by'umubiri. Wahiya saba tukaba twabisobanuye. Wa amma kalimatu, hari ziyada yaje muri sahih, hari ziyada inyongera yaje muri no hadith. Wa amma kalimatu wala nakfita thiyaba wa sha'ara, ngo kandi iyo tugiye sujudu ntabwo twigizayo imyenda cyangwa umusatsi mwinshi. Umuntu ufite umusatsi mwinshi ashobora kujya sujudu akabanza akawukuraho, cyangwa yaba afite imyenda miremire yambaye ikiremba akabanza akagikura. Intumwa y'Imana iti wala nakfita madha wa fi wala nakufu thiyabana wala sha'rana, ntabwo dukuraho umwenda cyangwa umusatsi. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko wa huwa dhammu ba'daha fawqa ba'd, no kuba umuntu yawurenza ku wundi akeka ko ari byo byiza, sawa, kugira ngo utaza kumubangamira. Cyangwa uwo musatsi wa huwa dhammu ba'daha ba'd bihaythu la yansadilu, kugira ngo utaza kurereta, utaza kugira gute kurereta. Wa kadhalika wal murad la nakuffa shu'urana wa thiyabana, ntabwo tubyigizayo umusatsi cyangwa imyenda ani sujudu siyanatan laha, tugira ngo bitatubangamira, bali nursiluha, ahubwo turabireka, hatta taqa ala al-ard, kabone nubwo byakora ku butaka cyangwa aho dusarira, fatasjudu ma'a al-ard, bikajyana nawe, birumvikana. Wa fihi hikma, harimo ubugenge. Ni ubuhe? mu bukurikire. Ubugenge bwa mbere, fi zalika alla yushbiha zalika takabbur, kugira ngo utagaragara nk'umwibone, nk'umuntu usari yikinagura, bashobora kugaragara nkaho uri kwibona mu isala kandi ari kwicisha bugufi. Wasujudu ibada, byinerekana ko sujudu ni ibada ikomeye cyane. Zakara ahlul ilm, abamenyi bavuze ko hiya ghayatu tazalluli lillahi azza wa jalla, ni ukwicisha bugufi birenze imbere ya Allah tabaraka wa taala, ukubita agahanga kawe hasi, birumvikana. Ni ukwisuzuguza kurenze imbere ya Allah tabaraka wa taala. Wa fihi kadhalika wujubu sujudu ala tilkum al-a'dha, nanone hagaragaramo itegeko ryo gusujuda kuri biriya bice twavuze haruguru, sawa, twavuze haruguru. Wa karahiyatu dhammi thiyabi ba'daha ba'da, ndetse no kubuza imyenda ukayizingazinga ukeka ko yakubangamira. Wa kadhalika wa daruratu itmi'nani fiha wa fi jami'i arkaniha, ndetse kandi ko ari ngombwa kugira ituze mu isala no mu nkingi zayo zose, birumvikana. Umuntu ntasare nko gutora umuceri. Wa amma alhadithu thalith wa 80, naho hadithi alhamdulillah, hadithi ya 83 ni nayo tugiye gusorezaho. Hadithi ya 83 ituruka kwa Abi Huraira, Imana imwishimire, qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila salati yukabbiru hina yaqum. Iyo twabivuze, iyo yahagurukaga agiye gusari
yatangizaga isengesho rye takbiratul ihram, iriya takbir banziriza isengesho twayisobanuye. Wa idha qama ila salati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka'u. Arimo aravuga ibyo Abdullah ibn Umar yatubwiye n'abakirizi ba mbere, ndetse kandi yajyaga akora takbira yeruku anavuyeyo akavuga sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'a. Azamuye umugongo avuye ruku yavugaga ngo iki? Sami Allahu liman hamida. Wa dhakarna, twanavuze yuko thumma yaqulu wa huwa qa'im, hari nubwo yavugaga ngo rabbana walakal hamdu nawe akabivuga. Wa hadha dalil, ibyo byerekana ko yajuzu lil ma'mumi wal imami kuvuga rabbana walakal hamdu, byerekana ko byemewe hasaba hadhihi riwaya, byerekana ko byemewe ko ma'muma yabivuga na imam akabivuga sawa sawa. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Wa dhakarna sabiqa, twanavuze yuko iyo imamu yaguhaye umwanya ari byiza kongeraho hamdan kathiran mubarakan tayyiban fihi. Twavuze yuko mu bwakirizi bw'umwe musangira ngendo ko yigeze kuvuga rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, ngo yongeyeho iryo jambo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu, amaje gusari yabajije uwavuze ibyo ngibyo, fasakata, ngo araceceka, khashiyata, atinya yuko intumwa y'Imana iza kumuveba cyangwa yakuze sakirire. Fasakata, araceceka cyane kugeza ubwo yaje kumubwira ngo ninjye wabivuze ari kugirira impuhwe. Yari yagize ubwoba. Intumwa y'Imana iramubwira iti la, ntugire ubwoba. Ra'aytu bid'ata wa 70 malaka yabtadirnaha ayyuhum yaktubuha awwal. Nabonye abamarayika barenga 70 basigana kwandika ijambo wavuze. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wa fihi man yaqulu kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Bisobanuye ngo rabbana walakal hamdu, Mana nyagasani wacu, lakal hamdu, gusingizwa n'ukwawe, hamdan kathiran, gusingizwa kutagira uko kungana gusendereye, tayyiban, kwiza, ijambo kwiza. Dhakara ba'du al-muhaddithin ka Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani asobanura ino hadith, yaravuze ngo tayyiban bisobanuye anna Allah tayyib, ko Allah ari mwiza kandi ari kure y'ibindi bitamukwiye, harimo kumubangikanya n'ibindi. Tayyiban, ayo masengesho nk'uko gusingiza Allah gukwiye kuba gusukutse kumubangikanya n'icyo ari cyo cyose. Tayyiban mubarakan fihi, kuzuyemo imigisha itagabanyije. Kama yuhibbuhu, kandi bigakorwa nk'uko yabitegetse, nk'uko abyishimiye. Wa yarda, kandi abikunze, apana kubikora uko wowe bikunze, ukabikora uko intumwa y'Imana yabitegetse, abitegetswe na Allah tabaraka wa ta'ala. Qala rabbana walakal hamd, tuvuze ko barenzaga. Qala rawi thumma yukabbiru hina yahwi, ngo yajya sujudu nabwo agakora takbir, akavuga Allahu akbar. Yajya sujudu akavuga Allahu akbar, ariko ntazamura iki? Amaboko. Twavuze ko utazamura iki? Amaboko. Hina yahwi bisobanuye igihe agiye sujudu, birumvikana igihe agiye hehe? Sujudu. Twavuze n'uburyo bajya sujudu. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu bima'na min as-sujud, ndetse kandi yavugaga nanone Allahu akbar avuye hehe? Avuye sujudu. Thumma yukabbiru hina yasjud, yasubira nabwo akavuga Allahu akbar. Thumma yukabbiru hina yarfa, yanava akavuga Allahu akbar. Thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha, ibyo yabikoraga gutyo mu isala yose, hatta yaqdiyaha, kugeza ayirangije. Wa yukabbiru hina yaqumu min ath-thnatayn ba'da al-julus, niyo yicaraga yongeye azamutse, asayira kebyira akicara akazamuka
nabwo yavugaga takbir, nabwo yavugaga iki? Takbir, yavugaga Allahu akbar. Birumvikana? Iyi hadithi yigisha iki? Wa fihi bayanu, harimo ibintu bikurikira. Icyambere bayanu mawadi'i at-takbiri fi as-salati wa hiya 7 mawadi'. No kugaragaza hadithi yashatse kugaragaza ahantu twemerewe kuvuga Allahu akbar akabari harindwi, akabari he ari harindwi. Ntabwo kubatwereka ahantu hemerewe kuvuga Allahu akbar ni harindwi. Uyu Muslimu agiye kuhatubarira. Inda takbiratul ihram Allahu akbar, kandi ni ngombwa kuvuga takbira cyane. Takbiratul ihram yajibu, wigenda wihuta habongera uhagarare. Ni ngombwa kuvuga takbiratul ihram, ugomba kuyivuga bisautin mafhum, mwijwi ryumvikana, mwijwi ryumvikana. Ntabwo ugomba kwivuga gahoro Allah, oya ugomba kwivuga ikumvikana. Allahu akbar, mwijwi ryumvikana. Sawa sawa. Wa hadha, ibyo ngibyo bivugwa na imamu na maamum. Iyo imamu avuze Allahu akbar mwijwi rirangure, nawe ubivuga mwijwi rirangure ariko riciye munsi ya imamu. Sawa sawa. Ntabwo ari ukuzamura amaboko gusa ngo birangire, ugomba no kujyana na Allahu akbar bikagendana. Wa fihi man yusalli, hari umuntu usara atavuga. Isala yubatswe n'ibikorwa n'amagambo, ntabwo ari ibikorwa gusa ngo ngenda avugira mu mutima wari wabona uvuga. Kutabwira umwana ukoresheje umutima uraganira, ariko ibyo uganira ntabwo tubibona, uganiriza we gusa. Ugomba kuvuga Allahu akbar bisautin murtafi', mwijwi ryumvikana. Aho nahambere ongera ubikore, zamura ibiganza ubisumbisha amatwi cyangwa ubiringanize n'intugu kikoroheye. Allahu akbar. Okay, ubwo bikoze nabi ongera ubikore turebe. Okay, aho nahambere tuvuga Allahu akbar. Okay, aha kabiri inda ruku', iyo tugiye ruku Allahu akbar, aho saha kabiri. Okay, uvuye ruku ntabwo uvuga Allahu akbar, ntabwo uvuga uvuga sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Bikore vuba. Kuzamura amaboko uvuye ruku ni itegeko. Kuzamura amaboko uvuye ruku ni itegeko, naho kujya ruku ugazamura amaboko ntabwo ari itegeko, ni sunna ariko laisa biwajib, ntabwo ari wajib. Ariko iyo uvuye ruku byo ni wajib, ni itegeko. Birumvikana? Yes, komeza. Allahu akbar. Iyo ugiye sujudu nabwo uvuga ngo iki? Allahu akbar. Siko bimeze? Nabwo uvuga Allahu akbar. Hanyuma intoki zigomba kuba zireba kibura kandi zegeranye zidatatanye. Ikindi ni byiza kubanza amaboko aho kubanza amavi. Twabivuze muri hadith. Sawa? Allah, iyo ni Allahu akbar ya kangahe? Ya gatatu. Naveyo turebe. Allahu akbar. Iyi ni ya kangahe? Ni byiza gushyira ibiganza hariya hagati bireba kibura, byegeranye intoki. Hanyuma kandi ukirinda kugira gute wita wihuta usubirayo, ukicara ugatekana. Birumvikana? Subirayo. Iyi ni ya kangahe? Ni ya gatanu. Ngaho zamuka. Iyi ni ya kangahe? Wazada alayhi, yicarire. Wazada alayhi, yongeyeho ya karindwi, yicarire. Iyo uvuyeho ngaho amaboko ntabwo ari ngombwa kuyazamura. Iyo ushatse urazamura cyangwa ntuyazamure. Iyo uvuye sujudu. Muri hadithi twasomye ntabwo yazamuraga. Sawa? Ariko ushobora no kuyazamura, tuzabona izindi hadithi inshallah. Hanyuma yongeyeho iyo kuva hehe? Yongeyeho iyo kuva igihe umuntu amaje kwicara hagati, nimba ari busarira akazirenze ebyiri akongera agahaguruka, nayo yayongeyeho. Ziba zingahe? Ziba zirindwi. Ibi rero tubigisha ni sifatu salati sallallahu alaihi wasallam sifatan kamilatan. Ni uburyo intumwa y'Imana yasaraga mu buryo bwuzuye. Hadithi tuzasoma ubutaha kuko umuryango ari muremure, nazo zigisha ibindi nk'ibi inshallah. Dusaba Allah tabaraka wa taala
ko yatwakirira akaturinda gutatira inshallah. Najim Said.